carana orang apa ngabek teh carana orang keangkui ibadah ke Allah tak maloloh namung urusan abe ben Allah beda seeko cak ibadah panikah tak hubungan langsung katon ben Allah keng teti lantaran ridaan Allah. Contoh amanfaat ke orang mukmin milan nyungup orang sakit kak ro oleh ganjaran sampai berdebu dari Gusti Allah nengi hadis qudsi engkau sakit ben mak tada nyungup sengkok jan Gusti Allah pagi nengi akhirat manusia engkau sakit ben mak tada nyungup ke sengkok kaula nyungup apa beremma pangeran jereng ajunan panika pangeran sing nguasani alam dunya masa ingki ajunan songkan bentak ngiding ya cek beda tetanggana sakit tak roma sejak teretan ben sakit bentak ngiding kaper cek beda kanjana ben sakit cek saking ben nyongop ka kanjana ben si sakit jadi maka ben bekal tetemu ben sengkok nih jadi andi makna bekal ngaule ridaan sengkok nih jadi Allah bahkan ngangkep aki abeen kaangkui teti teretan teti tetang ke si sakit teti ibadah kak dinto para rabu sami mulja tak namung urusan rit dan ongke ke masjid teke tekan ngilum langker punten nyungop orang sakit tak masuk ibadah bon kenceran bon raja kenceran apa nikah raja kenceran milan namun nyungop orang sakit jak bentah ben seromben sakit apa benjan yu sakit apa benjan buk asam lambung kok duh bila asam lambung jadi malarat pak jan si sakit mati aja ke kok rela cenjeri jaan le engkau rejaan perak bulan lat telat ngakan sebah teti sakit asam iya gelu cer dengan asam lambung iya gelu arwah kok datang ke iberen Roma arwah pak polo setialah arwah asam lambung gelu nah jangan si sakit tolos mati kok sudah malam mak tak boleh saya kabenda orang ngak nika mak kita nyungop orang sakit dina tak ditiberak kagak saya songop tan mak kita abun tak penyakit kadang nyungop orang sakit abun tak haring mate ningi pinggir orang sakit tak tahu saya telah cuci benyan wak orang mate setong kita maria lelabet wak lebedo boleh orang mate sebile teh mora Roma tak ada apa tu mau mate saya jangan le beren Roma wak kare tak mari tok beton lulek kanan ya sedia di dejan Roma boleh cut musim aja kering mate jan si sakit kok jaga mari ria si mati apa maju jeng lanceng cerita nom cek nyongopreng sakit apa taring mate tamasuk ibadah sekatare maka Allah napa benika idkhalus surur fi qalbil mu'min majember atina ring lain nika ibadah nika ban sakit apa jan lek mak taker iki buka puskesmas asam lambung kok jan wah asam lambung jadi beni penyakit sal orang rejat beda asam lambung mau tidak asam lambung mati orang ria asam lambung reja deka buto makle agulis kanan makle lecer mun tada asam lambung tak lecer nase benjuko saya kakan gak role banjir baleng kelopai saya ngakan nasibuk kelualakoh sayang kena asam lambung iya can pukul iya wang kok 2 tahun sakit pada banjir ya tak tahu mani tambahi apa aja
din beun ja la teker kena ben sirup iki bagus ke beras jadi lakuna mole rocek pah be jengi mi sallar jadi saya kocak ibadah panika tak namung kau leben sambian rit wiridan teke dek enten nyongop orang sake majemper orang lain make caan lebet cap capan roba paku naro titi ibadah seni kaungkun seleras beda orang nonton sampai berempat sampai le 12.500 kak larang gitu bah lah tak corok jadi cereng ya kok penakan beri ya ki boleh gondengan bun jadi tangi lembuan cocok 10 pitok seket pira can si nonton sampai tekor kok mun setia kita ngubulkeun lah itu mujak rogi lah orang mun kira abenta pira titi seleko negara yang lain pengu akikep binom njongku nah karena kadang orangnya kereng lain tak igres saja nah pada bening ada kadang jet lemare parantai kapiun lah gena pas tojuk ngocak sila tak norok nolong ni dan bedena aja lagi pada hari ya kurang kaanuan siambura kah ya sila tak norok alak kok nyumpeng tak nyumpeng bedena aja lagi ya pada orang ngak cereng jet pakun beda kan kau mau jaan orang bani kamu beda kebagusan beda ben semakin model beda siap model telok nomor setong beda orang asli ben orang ongguan gitu pasera gini pese bakal keluar ora bakal keluar sila nyumpeng noro alak mayu iki tengah demar ya kelur orang asli mun jadi buk ya beda orang dia geng merdua ya pese tada ora siap mun pese nyon sabora kok cetak tapak pese sekali mun kok geng mun ora mayu epe kula dem bangku songsang apa mayu ya orang dia ya abada si nomor telo anik kesetak pate orang nih kah pese tanda mah keluar ora tanda mah keluar bedena bera abeklim bek ngempong biteng ro bera del sendela remaren napahla nyala aki kasi bedeng arian ore aja kenika beni orang no rombuh kenika usaha tompok kalamben kenika keng doreng ngari ya iya tak kira reng jauh sejak bedenengi dia ki siapa para rabu si sami mulja jadi mayu kau leban ajunan menikah banyak perkara-perkara si kau leban ajunan tak sadar ongguna kenika bisa madeteng ridaan Allah pokok ikan niat karena Allah ikan niat karena Allah menikah penting beda orang mele sinter berapa sinter le larang jangan kok makin lecek tu no kagak sinter berapa aja dah tos 20 ya mudah mun tos 20 ceng ben Surabaya boy tak kira tahu ki aja mau jauh saking kebay tibi tahu ruaban mi larang jauh jerak ngajar sini kok pecek tek jauh fokus dia padahal abe ki buru mari meleh persis pada argana pitong bolo lema segini ke 120 tina je lebele pak keng karena kaangkui mas seneng reng lain kaangkui macam per je gini ke bagian diri ibadah ki setinggi reng banyak cara na abe menikah kaangkui ngauleri dan Allah tamasok sedeti lantaran ridaan Allah abek tegareng sepo gaula mun tak abahas sering sepo ceramana pak beuy tak mari pikiran buletan
komoloten Isra Mi'raj imtihanan mun tak bahas reng sepo katon tak mare kira ana pabola nah langsung berdebu dari kanjeng Nabi ridallah fi ridal walidain cek saking hai pamatur panikah pas esorowaki been mun keng tero odiin ikaridaan ben Allah cara sebaling gempang nyari ridaan orang sepoh cara sebaling gempang kangkui ngoleh ridaan Allah ngampong lebat karida nareng sepo mon reng sepo ampon la rida ke kaula benajunan fahakul yakin insyaallah Allah rida ke kaula benajunan manter-manter kaula ajunan sateja panika ngaulih ridaan orang sepo saingkeun teu lantaran kaula benajunan ngaulih ridaan Gusti Allah Subhanahu wa taala paling punten nah ngireng ajeri nak foto kaula benajunan kangkui abesah abesah ni kepenting orang mun pon abesah make atau karena tak lebur mun abesah aku tak lebur mun atau kar sambil abesah cek rengkeng ajunan gak dia cek saking abdina ka itu tak berengaki katon tak itu mau cek atau kar pak mun abesah keng mula tak abes sejiri napa boleh pas sambil abeso aku keng letak ngiding ngiyongku kopi ngaben si kopok ya jelas atau kar mun dia lah cek jelas semun ni kapon mon pon ni ajeri carana abes anak foto ni oning pah deki paling punten nak katatak carana ajeri gelu apan benembuun abes segia ka anaan pesai kaula anak abes apa karena jet mau lagi buru ya ceri abentah langsung pesai benten orang abes apa ni kena mong de adaan si malarat terus negempang pada ben orang atokarnya apa awa de adaan berak si malarat bila kadungnya apa bahagundelan lebihan ben sampugel na tongar de adaan berak ulah mau jaan nengi jompok ulah mau jaan jet mun bedep nyantre de enja nyantre ke jompok tang santri saaba boy muntuk nengi dia mun tak abe sagareng sepona jadi beni tang santri neng ya herat tak tetemu ben sengkok jadi kuakan dan kok tak aku ana apa boleh cit Allah siada bu wa qul lahuma qaulan karima ben cek saking pagempang ben montor matur gareng sepo tor matur ben jadi kudu mamul je gareng sepo cek saking toron nengi matur qaulan karima nikah anak wajib abes saban gareng sepo male itemu je ben ri abek te ben takdim gareng sepo jompok menibangki benten gula tak abes kau lo ngocak mun itemu sengkok tang santri lagi abini diri sebalen pocet kasih balen korpi mun itemu ben sengkok tak abes pokol ben kok keng sampai makin gula tak teman mokol mun beda laporan je tak abes yolok kapi reng sepon lagi bini balongku anak ni batoju abenta itu aku yang lupa abenta dah adaan wah bera marah bentai gini ngagi ban kok tak pakun kan ladet tiba muti olok potrana dri kak dinto banyak terus pas semoga ingki ben punten dah adaan bera marah benta monta gela benta ducem pakun beda aduh marah ka benta acara tak je apa jadi ngagi masang gelisang magi benepan benembun tak jadi siapa je jet lah pada tak bosan nepan benembun gitu kak dinto parlo diterapkan kak dinto mun tak keng nengi kak ento mun tak keng nengi madrasah mun tak pesantren semamulan nah nak foto kang kuya besa gareng sepo share semamulan nah kak dinto bagian dari tata krama saya je gelopai apa sah ben hong kereng sepo ne je bera urusan apa qul lahuma qaulan karima sengak mun benta ben reng sepo se andia sifat mamul je mila ne je ke beje ke jeun bu contoh ari tu sarajer ya
Mayule bentak noro acan ziarah 5 wali, mangkata lakuna acan ni bentak noro jetle. Mak sila kongkok saya yacek. Saya jetlai temu kok di bu obuan wak nengi bengkoh. Ambuun sake, eko cak bu obuan. Tak keng pah minta sengkor reno. Pah pangalle porokon naga diereng. Ambu sake eko cak bu obuan. Beni tu sake ni jibuk tu saraja jadi. Centen mak ke ceng perak kerja lah mun reng tu je kerjaan beni begin beni begin mun reng sepo kerjaan kadang keng karena gara-gara reng sepo tak pati mireng ruwai tok sentok cek reng jet bekopok reng sepo iya paham kadang reng sepo ni kenyingannya kadang reng sepo jet nyingannya buk selajat pun ilatin ben abok keng pak ada reng ngajulu nase mulai gulak kui nggak apa beda reng mata bernase padahal lah itu lah keng tanda kata tangke abelo tak toman ilatin tak toman diberi sejempel belekan jen nggak reng sepo apa beremah abeli kanak-kanak boleh reng sepo nih jadi tisake ateng ampon ameleran kau leben sambian ameleran kau leben sambian kau le toman katamu yan kejompok ngibo aing butolan sejurajo tatelok mak ngibo aing beden apa tak langkong kiai abdi negak ditonyon barokah doa napa reng sepo abdi negak dinto songkan anu gak dito empon kiai tak bisa kulian tak bisa aman kaman manabi awoloken gak dito ngardeng atau keri kaiding kewar luar tak keri kaiding ketamoy kaiding ketetangke abdi noromang sana cek tak sae na ketetangke ben moy ketamoy katoni ngak si tak ilatin ben abdi na canten gula abid nih kapon sesongkan pada ben sekitaran 15 hari kasamaken kayak itu can gula ya Allah ya reng tua na sake 15 hari lah nyeriaki syarat 15 hari pak lah nyeriaki syarat ingi bagi aing menini sekoni tolo butol sejeraja ceke pahe condang ada pak karoman sampean ben pasir ke kantor benik bini kan tu badan bini nang engki kata olok petojuk ben kaulah selake ben sebini sengak gi ce aroma satu dus alatin reng sepo beremabei kepada reng sepo kaulah ben sambian jauh lebih moderat penting ben reng sepo sebeda samangken orang sepo ni kang ngolok keng karena pekin jet pon tak gena ngardeng keng karena entak bisa agulih kau leben sampean yang kijukan lamba bila kadung ada rek tak ning je beda tamoy mele pentul abrui pa tak tahu je apa jangi kunde ini sentak ben ruku-ruku nembun dah bila ngucak nyusu lamba tak tahu je apa repan ning resepsi pak mara kan nungguan dah kau leben sampian benih 15 hari gintung kering sepo pak benih sebulan 2 bulan gintung kering sepo 5 tahun ring sepo 15 hari lah nyeri syarat kau leben sampian yang gigi lamba ben ring sepo tak tomanto dustan bila kadung beda sepen tamu tak beri akulur tak tahu jangan nengi pasar tak tahu dus ring sepo tan etemong bakun tak itinaki tan nyusu aja tak tahu jangan nengi pengajian ngaria agariak ekol 4 benembun sonaki bah mara coba beke todus ja ada tak ingat ke todus sehingga pira anak pelkak lapar ada boleh maaf beri ring sepo 15 hari sakit lagi bagi aing telo butol sejeraja pakembung ngagarap nah juga beke
kaula ben ajunan mun ki etete pireng sepo ben Gusti Allah payakin swarga ki etete pagi ka kaula ben sampeyan. Kenika cara paling gampang kang kuwi ngaule ridhan Allah ben swargana Allah. Bahkan kanjeng Nabi toman adebu pahalana aratin orang sepo pada akiben oleh kenceran haji saya kata maka Allah. Jadi mun keng tero ke kenceran haji abe tak mangkat tak kelar ke Mekah mun tero ke kenceran haji reng sepona latin. Mun tero ongga haji ya nyetor lain Pak. Anika mun tero ke kenceran haji ayo reng sepo bekte ayo reng sepo lati. Amun tero ongga haji nyetor lain jurusan. Jadi nomor setong sekotu eka pahami orang abek te ben nyari genjeren dari Allah tak melolo bedenengi masjid ben bedenengi langker tak melolo wirid. Sateja pun apa bisaos kebagusan monika niat karena Allah make can abek tade hubungan ben akhirat. Monika niat karena Allah bisa di akhirat. Napa boleh cet Allah si makon. Tamasok tetepna Allah, ya cet pocet ya. Hari ada. Nika benindin kau leben sambian nika buk. Anika tetepna Allah pada ben beten nika. Nika si kau latihan ke ajunan dari konjon cetak ke konjon sokoh. Nika peten hodri andiin Allah tetep ka hodri na tak itu mujab di dimma Pak. Anika peten hodri andiin Allah tetep ka hodri le are sekol bungkol la songgoan bena kodungan. Anika bisa jadi perak beten malolo sebedenenge gantoh bayi de lima ledung tedungan de Pak karoman. Anika bisa perak orang melolo bede kanto orang ngapon de pak kadeng makan sape. Nika kekapi nika anika beten tetepna Allah saing kena mon eja gay patepa gencer ben Allah. Contoh ngetok kokoh genceran apa punten? Genceran mandi awudu anapa polan alatin beten beten panika tetepna Allah. Tetepna Allah menilatin pada Pak Allah ridha, Allah senang. Tamasuk tetepna Allah anak lah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak jadi tamasuk ujian jek saking pagempang deun Allah. Ini kejet asli tetepan. Milana buk. Pona apa bisa berhubungan kalaban kabagusna anak kenika ibadah. Pak, pona apa bisa berhubungan kalaban kaparlona anak kenika ibadah. Kong langkong kaparlona ngaji kenika ibadah Pak. Sampian alako cek bejengah. Sampian oleh banyak oleh na alako dumak keker teti ilmu na anak kenika berarti barakah seteti ilmu na anak saya kasompong ka madrasah na anak saya parengaki aja nga SPP ben sompong na imtihan na anak lakuna sa dumalam bekal teti saksi ajuna Allah ce ajunan berhak ipa masuk ke swarga lantaran alatin anak. Mak kita ngucap amin pokok apa nyumbang ben majer bang ngucap amin melolo yang tak majer ya opam kaulah tak perlu ngulang karena gelek periksa ni ben kiai ternyata SPB nah segemi ibu maka berarti tak ada pak saya ibu seareh kaulah apa yang perbandingan coba sampian penikah intar ke terminal akemi 2000 nom akemi jak benih nengilum jedeng saharenten akemi wah kira 2000 sampian mun majer saibung ongku tak tegar kemi ten kan ngangkak sarong isro keluar bentukang jaga nah arah apa bolan tak gena majer boh makin pak tak mari kibe jeng tak gena mbian mak tak kere pamare
keluar. Kami 2.000. Aku padeng 3.000. Jadi bahalarangan dengan aku padeng. Aku padeng, mun keluar sampean dari terminal niat aku padeng, ipinte 5.000 ben tukang jaga nah. 5.000 Pak. Boh, can mun aku padeng tulisnya 3.000. Embe anak kemi boleh kan yang dilim kan. Oi, mak tahu ini menyurni kan. Maju kagak. Saben-saben dunya na gaula wana ajunan sekeker dadi ilmu na anak ongkui bolis rajil aku na ya junna Allah. Ceng tetep na Allah ni kanu. Ani kan din Allah ni kabuk. Ben kaula ben sampean nelati ne petepak gulak kui pandi ima lekas mangkat ka sekolahan ka madrasah. Ben ro tedung jong. Saya masuk ke madrasah ben sing ngaji jong male iya mak. Pandi parant ongku genjeran kagapir ban kulaku bakal banyak oleh nagani anak apa bola na benare mila namun mandi anak tak usah to kare buk marah je hahaha ban coba berak mandi na anak itu kare lebengi songkur ya marah mak war keluar itu jeding melendeng ke kebibo ke nganan benih berai sabun kena benih pekang boleh pak ke dulu cek berak mandina anak atau kar gele keding ke tetang keberu ya anak benih kesih kocak nak kanak cet pikir nak kita gena kau lah mau jaan iman gaman mon beda embu atau karbenanan aro berarti atau andu bulan benanan alias pada nak kanaan latina buk saperi tak usah ading beding ki anan sampean benanan reng lain tak usah ujong wa anan anu sila ungke kapangkum mandi tibi mangkat tibi sanguna 500 beun sanguna 5.000 usaha pandi usaha taraki beni ungke kapangkum toron dari pangkum cek tak pernah nanengi pangkum tak usah ding bending aki kau wajibna kau leben sampian pera alatin anak ben mengaji anak urusan anak toro ocak bentak toro ocak semuka aate ben perasana anak Allah jelas rebuk pas latin anak karena Allah tina retete pandiri Allah meler jangan kalah melerah sema beri semeler Allah iya meler gelu pekang sekoni iya seeko cah alatin penikah kau leben ajunan apa ngistoh tetimun keng agi kira ke anak beni bulan pegel bu keng karena estoh tetimun keng mukol lah ke anak keng karena estoh mon pontak ndek pak si abah jeng cong abah jeng geluh soro abah jeng tak ndek padahal pon umur 10 tahun temu je tak bojong palor ngaleleng nguncuk lajengan sejemat ini bagi lente jauh-jauhan pada ben lengan teku ari soro bojong ya mun bisa si tak kira depak lente sepada ben lengan deh melendeng ngku no soro bojong gelu marah lerenduanan wale bojong benih keng karena pegel karena estom anak apa boleh tetepna Allah pak salanjeng irabet beni pabeli ka Allah tetepna Allah kaula ben sampian ngaule ridaan Allah arwah itu cu tak laten mak mun gadin gula ampun tak kelar mikir benare seemo sare se abejeng tak jet lah aku nepak benembu cek reng beri emo sare mak gelek sare mak lakuna usaha sehari boleh sani kesobunang sabenareng emo jagai mari jagai nengi kasor ngale ke berumah ya jagai boleh
Dari berumah debak ke jeding, beni pas awudu, perak ngoncur, perak nih jeding dulu nundung. Tedung sab, ya jagai boleh. Mari bon, mari jagai. Silasan nih kamari awudu beni langsung abajang, pas tedung boleh. Berapa nih kamar? Ya jagai boleh. Pada ben rukuru beni, kamu lang santre. Rukuru bani ke pak tak andi kewajiban ma penter santre ada guru bani kena mungkin usaha makle santre bisa ngerti urusan ngerti bentak ngerti Allah Rabbi zidni ilma warzuqni tetingar tek faham ani ke rizki dari Allah pakelar si abok pakai sampean gak kui mengerti setong orang mujud Allah tak muka perasaan tak ngerti kan mila na guru menikah tuntut tak oleh begelan boleh samangken dumak kalau pai boleh ya boleh boleh kalau pai boleh keng montakar telokal le bagun kalau pai malolo berapa? Ya boleh berapa? Anjir laku na guru malai. Bon kulapku, masuk ke surga gak ada, si agam seragam deh. Insya Allah bon gam seragam masuk ke surga. Yang mengak seragam, masa apa polos ngak ribuan tahun seragam deh. Punten, ani kan saya mikir nako tu nareng sepona santri nih, benih bekir tibi pak. Kotun apa nah keng sengak tak langkong ustad kau leben sampian ni kesami bila tak karena Allah lakon apa boy tak ning ngarep ning akhirat pak contoh ni ke hadis keng kau le tak mau cola Arab pami pot lopot bodo orang nyol manganyol dernya lah der masuk ke surga iya dem ben malaikat lo dem apa bo kau le ke surga malaikat apa mak nyol manganyol masuk surga bo kau le mati perang dengan jalan Allah gula malaikat jawab ben Allah kadzabta lecek ben rea perang neng ya dek makle iko cak angko ben pendekar ben selain kan layalem lembo bodoh setong boleh dernya lah der masuki ke are siapa ya kau le reng soki malaikat apa ben masuk ke surga gak ada tada masjid, tada langker, tada madrasah si tak tomani sompeng benten kula nengi bajur kapi melo katunya na gula mun tak parja jitengku jadat na malaikat kadzabta lecek banjan Allah ban nyumbangkan karena gara-gara malaikat muja ban soki malaikat muja ban pelak lampek ban dermawan kan layalem ban malai temu jaban banyak pesena kan ben tukang tujuk neng atas lambe bola nasarong lamiri ke TV selain sedong galaban gajah duduk paling repak bade nengi baba ben lambe misal ben beda boleh agam seragam rukuru dina dia Nurul Muta'allimin ngantri can malaikat Arya apa mak agam seragam dia demak apa kau nikah ngajar nih Nurul Muta'allimin bulu lekor tahun malaikat arah apa baingki masuk suara ke kau malaikat ani kebukti nah kau seragam kau rok bunte nih ibu dina are mak lebih pote setong re apa ya ijono tak ya juga mah are mak lebih pote setong songkok pote ya apa ya kaula toman acerama sekalian malaikat cok kalau pai kan ani kesaksian ke kepi ni kah pahe jawab ben Allah kadzabta lecek ban ben re ngajar mak le temu jok ben pinter le temu jok lulusan pesantren di mawah ben re kan ngajar mak le temu jok ben re alim ben ngisi pengajian dari Bun Timur ke Bun Barak mak le temu jok ben re kiai ban Malaysia om tanang ilik balik pada bandre ban santrena orang mangkem bila salaman pak tel pengak dia pun atau cek kiai neros koros pada ban gula mereka
Kulotok krotok mau nyana panggilan kretep ya. Ya benih tak oleh bagus keng singa pangabektina kering sepo cek korang diri pangabektina ke kiai ben kahabaib lopot mbean mohon ke kiai ben habaib toro na diri bebetor atikong ya bagus singa kaapaan ben gak embun boleh orang mangken ni gelik terbalik kata mon ka kiai atikong keng mon ka apa ben kambu tak tahu cepak parapan niku TV polan loros ben labong keng letak ileng kai le erbe ya pak bedenai rosoro berak bah engkau ziarah wali mak lakuna apa sakeng ya aja meruah ben sapeh ngare aki jan palang nyaman mon kering sepo Richard Book kepi ngapolo ngamon ki sehat setanda ngapolo ngereng sepo bila rekuro bila jet letak ni ngaguli tunya na letak ada pah ngocak je ben mak lambe ki soki neng ka alek ki kelara lakon nenggale bila tak kelara aguli lai mau semplang ke berak ke timur tunya nala gemet ben masam-masa ke kapi nengagang kok nyaman pamelu re guna malolo kok mon ale pamelu jember malolo kan berarti ngarep diandiin benikeng karena reng sepo mon ki sehat kapi ngapolo ngagareng sepo aja ki sehat anak apa pola kening kalak lagon namun ki sehat dia bede kacang rong ambi kacang bede jagung rong ngorpeng jagung abe entar ziarah wali apa rong are embuk rong ataragiana kenyaman jadi kaman nyaman ongku sampian pah ziarah wali depak 5 wali mak 5 wali 9 mak 9 wali sangang polo sangak wali sekali keng mon ki nareka kapak ben kambu ongku kenjen na ziarah na sampian tak cukup penutup itu sana nareka kereng sepor aja kau lah beni alang-lang sampian kang ku ziarah wali ya tore keng paling punten nah moncet kotu minta tolong kereng sepo amit wa patepak mak angko ria nengi koloman nengi muslimaten jan beda ziarah wali apa gitu ya maksud tu mak hari angko sing teragina anak mon kira ben ende yang kok manggat mun tak ende tina ko tak manggat enja tina kok ngateragi minimal beda ngaruan na belekan bahatim tuting ngateragi mak lakuna jan nyaman kunong guna ayo jadi kau laban ajunan panikanom nak foto panika tetep na Allah ben pona apa bisaos se berhubungan kala ben nak foto panika bisa teti kencer ben tak usah alai nilai nak foto ayo kala apa beden tina langak jeri nak foto na kau laban sampian tina se nilai ben Allah beni pola nak foto tina apa benong ke atas pangku ndak ada senilai panika pangisto na kaulaban sambian sabar kaulaban sambian alatin nak foto ngaru ano beni parkara ruku rengki juga senilai beni ken pola na more tapon sukses moncet lah benter pak ongku na nengi jompo gula bedera laku tedung nengi singening olimpiade ki buru laku tedu kejet lah pikir na kecak ruah ongku meler masa na sila not kenika ada tak pati kenjengan alak kalau keng mengan gula penter tak usah ka ngak mengak karena urusan penter ni ketak nutuaki benoreng bagus benoreng cuntan lah ko na guru bani kala cubu usaha na senilai usaha na tak ngerti lebat si kanan lebat si kacer tak ngerti lebat si kacer diri atas tak bisa diri atas diri bebe tak bisa diri ada diri budi
Wah mula tak nemu sok basuhan pah pebeli kapan ben kambun dumeng jadi gua. Ya beremmak. Mila syarat orang kang kui bisa ngaule ilmu napa bener mersitung zakain jan taklim. Napa zakain de pikir na gena. Mon reng gila pah profesor si masa kali pak si ngajar. Mon laknya mah gila jadi. Pah profesor ngajar reng gila. Iya pada gila na ban sor profesor berarti. Nak foto kau leban sampian pikir na gena. Keng kadang tak sambung apa dah bener deh makan tina cek lah salaki makan mentep kau tepan gitu cek beni tak kena pikir nekeng tak ngerti gini kejek semangken pak repan semuh tak ngerti gini tanpa tina mau tak barca jam biar nguti nyongop bila parapan guru namulang ongku sila suruh toju jong toju sila suruh toju alir waktu di sama madrasah. Dok tekuna bangku begini kenengin oles, kenengin main juma ni bang hari benar tambah. Teku, le, ini kah? Teku, ini mah beri labang teku je tak ada ya lah. Masih tak ada sekali labang lah. Ajri beni keng polan ustad atau karbon bini, napa ngotem labang, ba ada. Sakal cengkal na ustad tak kira atau karbon labang. Keng mon potra potre kau leben sambian si mangku benar jadi lebih masuk akal jadi tak apa keng cetak bahasa ngilabeng mulai paham beda keng pokok mon beda sepel gempel napa saja macam masih aret coret ongku tak kira guru na lalakon pakunanan ku leben sambian pak parjaje ke gula cereng kadang bagi ben kacar wah beda belen lah sebut nang atas bela kaca tak tahu iso duk berem benak kana ongku mak mengak gula mon pikir na gena keng sema sambung sema larat beda si tak ngiba pulpen can de bune kiai gila beda pulpen na gena tetelok beda ni kantoh keng buku na tak ngiba selemper belek kanan Masya Allah kena makin beda buku na beda bolpen na beda keng tak kencang sinolis saja etengku catat nah cong aremak patah dek tulis na sekali buku caipon anadhafatu minal iman pak kebersihan sebagian dari iman titik lagi tak kotor bapak guna ban gula bangak nikah ada tak keng pah minta gutok kereman beda nak kena jadi saya pikir-pikir boleh ongku ambian keng tak teman nyongop nguti nyongop makle oning ekopet sekoni nangis pak bila nangis mole abole kapan apa mah nangis bonjong ekopet kok bon pak guru ngeleh sih apa je madrasah banyak ngeleh pangalle bang terus tahu kok cek lang tak mulai beda saya ekopet pas ro ngeleh pakai padaki ongku tak kira tiap apa jadi je tak urusan ekopet pas ro ngeleh ya orang makin ni kegedeng imanan kasahabe ini bending ben kaanan pak kau boleh tak yakin tan pak bapak ni oning ka umur anak ongku tak yakin boleh tan tetemu ben kancah di berwiki anak ben pampak kok lah sewaktuan umur berapa ada ngaji biasa ki satu bedemun 14 cekel kelas berapa keng wah kelas 2 apa kelas 3 apa ya ngaruh buah mon kasape je ngaan je ngobu berapa bulan wah tabur berapa sahabe nale tabur 16.500 kak tapai boki wah rogi jago ngobu belum bulan sangat belas hari jadi kesati aja kena ben sangat belas hari neru mai manan kasapen mon anak akemi nengi ketidungan nah are si mancela are saminggu tak mari ja akemi nengi kasor mon tak apa saminggu mancela dah bumbun dah
Apa saki mata nah jangan. Hari kan kemi na baan dah. Mon surwa kemi sebelum tedung tak kemi ya. Bila tedung kemi apa ita ning tampak je dia. Apa saki? Padahal sapen na beni perak kemi ning ketedung na ro. Bentong celatong ning ketedungan nah. Ada orang ngikir ka sape dak. Buang sepat pun laku celatong ah. Sila beri ko sot benteng monteng ah. Geruh palang. Monanan itu sentok mon sape nak celatong jet ning kenengen ro. Mararano. Mon kagandeng 2 kali sehari nyongop keng mon ke madrasah ya setahun sekalian sila beri ya polan yonceng imtihanan dia sila beri kadang jet lah imtihanan apa entah hadir je arah apa polan sampai negering jani togui pala aduh ambu raka ambu kan bab sampai baik kah Mayu kajak beremar ya, pokol sebolo ya lah. Ambu sacem rela. Para Rabu sisami mulja nikah acara apa kemarin tat? Hah? Ada, mereka pilih aja. Ih, sering lah kalau sebolo, begini tedung nak kena lah. Para Rabu sisami mulja manter-manter ilmu foto kaula ben ajunan paring na barokah. Sengak toreka faham sekocak barokah tak kudu penter ben sepenter belum tanto barokah penter ben barokah lain beda pak penter ben barokah lain beda tandena ilmu simamulan barokah anak paring ngerti kekebedaan ring sepo berarti barokah ilmu contoh selain pun minta sepeda motor tenggenteng kekepi anak kau leben sambian pakun sepeda motor pengarean saya tompak pas akar tek nengide dena anak apa cek saking andi pese mak kita minta kok meliaki sepeda motor si genteng cek pola latan di pese tinarah yang kuya beden teran di pese pak si meliaki nah hari berarti barokah ilmu napa mak kita pinter mak kita teman ranking mak kita teman teladan karena kadang si ranking ruwa ben si teladan nyon sapora si ranking ben teladan kadang si ranking ben teladan ruwa si tenerate engkau mon ranking lagi apa pak nyaut sepan pokok je minta bulan ben bintang ben ping apa boy meliaki anu jereng seleber tak gelar ngoboy melihat bulan ben bintang dia marah je lece gigi kana anak anda kadang nemu be le anak bingpon barokah ilmu ne paring ngarteh kekebedaan reng sepo apa kok mak teker meliaki netang sepeda motor cek bereng lampu na sepeda motor ramate balor deui nai pasangi lampu apa eva ingat ya jangan diri ngartena anak keng tore gini ke pengajaran kelas berempongku kulo mata ingat pak lampu na sepeda motor mate palor deui ini bahasa ngisinter aro pengajaran kelas berempan nongku lambe kulo mata temu ingat aro makireng Jepang nepak deui ro pak ngak re jandeng Jepang ya Allah ada parcoma kok jual lampu dek budi tak pasang dalam lampu boleh sepeda turun sinter ben kok laku na sedu malam be bah marah ranom cek berak ngobek na lampu arokan bulan tak kenceng berak momos wah si tepak tak kenceng cek reng pada masang lampu setong ne pasang kecede ke sepeda motor setong ne pasang kecede cek marah cek nih benih keng haram mon keng sampian nyiram mon keng sampian nyari gentak wah nyari kata ya tore are sepeda motor mate mata patah kenceng balor deui ne bahasa ngisin terjadi pengajaran poduk diri dimah kau tanya lagi ten keng mon beda tetangganya peniser pak demak malam-malam aro mana toleh noro bensin terenom solap kata tangke
mayuraka apa boleh pahnengi peteng ada beda sambil itu olian numpak sepeda motor orang si jauh nurus ya Allah mak beda sepeda motor itu olian lo jangan sambil pakai bekan aweng. Nah, cara anak maklik ilmu na barakah nomor setong sadekai iman kaman di imtihanan kula ngucap sadekai buk sadekai bila depak ke keterbian wah sadekai ingat ke keterbinaan anak ingat mon tak ingat mutiatannya kata tang kemik beda saya ingat amin mon pak bapak yakin tak kira ingat karena kau tak ingat lagi ya pak tina mak kita ingat ke keterbinaan anak pokok ingat saya nyari sangun anak mon jadi ya tina tak usah lik pandelik lacu pas sadekai saben keterbian si nomor 2 jok lopai doa aki doa aki doa panika paling mantih nengi 2 kenengan nomor setong sabeluna sobu manti mon sabeluna sobu mon sabeluna sobu manti beni doa na saya pakai atas mon sabeluna sobu tapi malaikat patoron ben Allah soro nyari doa yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib hal min talibi hajatin fa unilahul matalib sare cek saking ana toron mi beda orang sing ngiding sabuluna sobu ning bajur jire mi beda si tak tedung sono sulbu sare ika bela beda Gusti reng kedua ning bajur gak ditu apa saya benta aja tak minta napa nginumi sape berak kemarin pas tedung pon palang mak laju sape malolos ya mulai gelak deh marara kesan misat nom masa cepah sawo moro odi tak nguti sekali tahajud ya nguti marah pompom tadi ring luar ya masa cepah sawo moro odi tak timuti tahajud sekali masa cepah tak tinget sekali kesannya perak ngiding ceretan perak gelu orang mana doa sebelum subuh ada tidak lenga bu tembus pak atau usaha beter keng orang mun tak keng jadi takdir mul jeneng akhirat tak kira dan ngiding sebelum subuh ngadep ke Allah tak kira jadi mun beda orang ngiding sebelum subuh cak ocan baca istighfar sebelum subuh kenika berarti keng cet orang ngi pamulja ben Gusti Allah ning akhirat tabaki nomor 2 mun doa kieu doa apa boy saya paling mentih dubura kulli salatin maktubah saben mari apa jeung selemak bektoh duhur asar maurib isya subuh milan namun mari apa jeung assalamualaikum cek langsung masang seleber pas mangkat nom aro malaikat kare muka kudu ngepulpen sinulis saja minta apaan mun pas langsung mangkat mbean make malaikat cermet kieu deh mau kerjaan malaikat orang kare nunduk sinulis saya urus pak pentang aru bapak repan yang tos je napa silaturahmi ke Gusti Allah iya benih pas assalamualaikum langsung doa baca telok subhanallah alhamdulillah telok Allahu akbar telok berapa jumlah nagapi 100 jan ari kul berapa mak 100 kana lalep tasalep wong kuring bejur ya telok jumlahnya kekapi sangang polo sanga kena 100 kalaban la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir tebuna kanjing Nabi sapa abai pancet rutin dawam maca jiriya saben mari apa jeung selemak bektoh make tusan pada ben kapon tase sapora ben Gusti Allah sapora ben Gusti Allah keng singa mun bisa pagena subhanallah telok robito ngenah pagena mila namun naku tasbih peler gen sabeuy buk cek reng
teguk mun tasbih nak yang subhanallah keratap lelemak noro, subhanallah keratap tetelok ya ada oleh 12 biki lada pak ka kolbung kol lejit masjid bede kena bitong nak yang baca nada itu mau macam apa subhanallah 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 panolos sebelum mama panolos alhamdulillah 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 anak ensap pedulillah jadi cek berak maj tak ada pak 2 menit nom 2 menit nikah 120 detik mau nikah lah sedetikan 100 detik ongku tak ada pak 2 menit subhanallah 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 wah dia tak ada pak sedetik dia keng abok cek mau musah mari kena 100 pas penta ke Allah Gusti moga-moga anak itu tiakin anak foto sesolih ben solihah Gusti penta ke kapi ben doa dia berde tata keraman nah benih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi ya Allah doa anak kau lepas pada ben seberi apa persis al-fatihah jangan palang cananan pak mak cik lekas doa anak ben pak nyaut sepan cik reng serik berin ki tak ada kerebek cik berin aja enjak jong ti neraka seberi boy tahu sanyak banyak pokok le kapulaki seberi lah palangongku benom sagak ditoh pada bahasa bisa aturaki manter-manter beda perpangkian selain silangkong sampurna manter-manter pon apa seteti hajat pon apa seteti parnyoonnah dari salameten malam semangken kak dinto kata rema ben ka angke pemungku dek Gusti Allah Subhanahu wa taala sagak dinto abtina secara pribadi nyon seborah saupama leres kak dinto asli dari Allah manabi lopot kak dinto keng karena cuba ben puduna ten kaulah sagak dinto assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.